percaya gak sih kalau cinta itu ada 3? Cinta monyet, cinta pertama, dan cinta sejati. Gue pengennya cepet selesai, and then gue udah tenang gitu. But love doesn't work that way. Jadi gue selingkuh. Cuman apparently we're not meant for each other. I'm on some tourist shit right now. Karin. Wow, so interesting. Wow. Is this made out of recyclable material from the Indonesian rainforest? I think so. Hey, what's up, Brody? Kira lo nge-flashin makanan anjing. Enggak lagi. Yes, sir. Let's go. Cheers for the gram. I love Tupac, Eminem, Joe Blaze, what is like gang shit. We're not saying 5 seconds is number. Gang. Karin apa Ariel nih? King motor. Woi, Brody. You're finally taking a Gojek ya? Yes, sir. Suara udah habis gua sama Cindy. Iya. Suaranya. Udah kita cuek itu. Galau, gue galauin lagi perihal gue gagal nikah gitu loh. Gue mau nyoba deh main buble. Gue tuh lagi demen nih sama satu cowok yang akhirnya kita bikin misi nih. Gimana caranya kita bisa kayak cowok ini inisialnya L. Lihat tuh si impulsif mulai beraksi lagi tuh. Membuat apa lagi, Rin? Ini namanya seni kehidupan. Ini saatnya mewarnai nih. Aduh, menikmati dia menyakitiku. Sadar kameranya. Hujan, bete banget. Aku selalu percaya bahwa kita itu harus mimpi setinggi-tingginya. Karena banyak orang yang bilang biasanya,
mimpi jangan ketinggian, nanti kalau jatuh sakit. Sebenarnya aku ngelihatnya adalah kenapa lo harus mimpi setinggi tingginya? Karena ketika lo mimpi, goal lo